Kublai Pibaro Sasin Pat te manta ngini page ya kini kipos kibala palunmi daka National Health Mission Meghalaya. Kirteng jung kipos kidai staff nurse te ladadon na pinang jung pi kibalong eligible ya kini kipos te sapet ya kini ke video hadu bandakot kenang wapin senguthu company ha kebayadai bat kini kipos. Te manta ngini page ya kini notification palapunmi daka National Health Mission Meghalaya. Ke National Health Mission Meghalaya kelakot online application na kamanta kipus staff nurse habaro ka state jong ka jela Meghalaya. Te kala state ban submit ya ki application pat kandai hadu ka khat pratrik umat arajar arpusan. Te ki kerteng jong kipus kadai staff nurse number of post not specified. Ki claim pat penmi iai sepang ki number of post kala ban pun ne kendiat ro ngimla bantip sa supej bej indangi layo i ya karizol lane kin sapentip kamadin ro nangta kejaka bantri katkum ka jengtun kam hapo ka state Meghalaya ka over age limit ya kini kipus pat hadu usau pusan senem baphiyo ban apply nangta ka salary asper Meghalaya nom ya ki staff nurse hapo ka jela Meghalaya pat kajing seu kadai arpo hajar tam lane laipo hajar tam haka sibenai nang ta ka essential qualification pat GNM from a recognized institution pidai mapendep ya ka GNM haka no ka institution but arsnem ka experience haki government health institution bat ki candidate ki day ban register hapo ka jela Meghalaya bat pidai rubandon ka jingtip sephang ki komputer preference will be given to candidates speaking the local language te ki khamsim bhai ya ki candidate ki banang bhai ha kakten local language kum kakten khasi bat jengte lane garo te kumno ban apply ya kini kipos staff nurse eligible and interest candidate can submit their application on before 18 March 2025 by mandatory filling the Google Form link. Kibalong eligible ya kini kipos pat kibakwa ban apply bat kibakwa ban yo ya ka application kila ban ay ka application kijongpi hadu ka khat patarik urisau arajar arpusan da kaba pendap ya kaling ha ka Google Form te ya kana kaling ngan sabu hapo ka description below ki candidate kidai ban pendon kam tang daka Gmail akau naka banta ban pendrung kerteng ha ka Google Form ki candidate kidai ban apply tang sisin dak kaba pendon kam ya ka Google Form bat video ban upload ya ka CV harengkat bat ki dokumen kidai ka dokumen kandai PDF file kajing he jongka kadai kam dai banduna ya ka khatsan MB te ki shortlist candidate pat kiha ban lech ha ka interview anda ki lakhot ya phi pat phi dai ru ban penbeng ya ki certificate original namar kin check ya ki dokumen namar kin check ha ya ki dokumen ha ka to ha ka por ba lech ya ka interview te tang kini kicing petep ha ka baidai bat kini kipos kubla sibon